Oni sami to ne znaju opisati, kao sunce. Dakle, uvijek je tu taj kao. Žele naći neku ispravnu usporedbu koja bi mogla izreći njihov doživljaj. Ali svakako da je to bilo jedan jedinstven doživljaj, ja vjerujem da je to bio stvarno jedan fizički njihov doživljaj koji je mistikom prožet, koji oni nikad više zaboraviti neće i koji ih je malo izvukao iz neke njihove svakodnevne logike u neku logiku neba, što će vjerojatno poslije u nadahnuću Duha Svetoga možda bolje probaviti u sebi, shvatiti i onda prenijeti i nama. Ali činjenica je da nam evanđelisti dosta uporno, svaki Matej, Marko i Luka, da nam uporno daju taj izvještaj tog događaja na gori koja se zove Tabor i zato je ono sa Taborom povezano, da je se tu nešto dirljivo i divno dogodilo. Ovdje ja vidim često i ljude pod misom ili u nekom zanosu vjere i ljubavi da im se ozari lice. Dakle, ovo isto bilo 100 puta jače, ali može se dogoditi i nama u nekim trenucima jednog predanja, jedne potpune otvorenosti srca, da čovjeku i lice pokazuje da se nalazi u nekoj komunikaciji koja nadilazi ove naše svakodnevne neke međusobne naše ljudske komuniciranja koje su uvijek negdje ograničeni i malo zasjenjeni, da se može dogoditi to u ljudskim srcima. Zato evo ja nastojim na primjer u Taboru da ljudima pomognem da se otkinu malo od svakodnevnih tih briga i hodanja i da se prepuste malo to jednom duhovnom produbljivanju. Pa tako, kroz 4 dana se može dogoditi da ljudi osjete radost vjere. Pa meni to preobraženje. Snagu vjere, da se mogu kući vratiti u istu muku koju su ostavili, a sad sa nekom novom perspektivom koja će im dati snagu da se tu održe na visini i da budu čisti u srcu.